Mafisira Mafhungo wa SABC uvapa na Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo maurane ngachino Tshivenda kea. Wanapungo lauri Boston Hezen abachata doba kambambe ya barangapanda alihoro la DA. Marejea WhatsApp ya nekeziwa panda komishini ya Midrand iko sumbezori hovana tenderano ya Tshwane wakati ya tanzi isako buri wao. Joe got to also increase capacity of reservoirs. Kaidu ya madivondoni la Gauteng ikatala upo ha Midrand na zungo zipida za Tshwane. Di madekwa na harikuwatanganiza pano ka SABC2, SABC Plus na Kali High. Maranga panda wale horo la DA wo Johnston Hezen abachato general mbambe ya baranga panda ali horo ilo ezindu ya ngazwiko ngumu lihoroni ilo la DA. Boston Hezen bakodoa mbana bara mapungo machero derboni ya Deben marugana na machero abo kazo politiki one bakora berwauri badodibaza udivisa abo mbambini ya baranga panda ali horo la DA zwikonga ngumu ka DA ozo kwarteza uri Boston Hezen badoamba na bara mapungo nao bamwe bachiri abadibi zino Boston Hezen bakotodoamba zone Boston Hezen Wodi jenisa kazo politiki mingwa ya fura ruwe pera onge Deben aba korero shaka ya murayo ngomu ka DA aboba bachikosezuru sa Boston Hezen marugana na zine ya fi boshumisa masiri ni alihoro uitira abone bane kati na ndwa zabo na minister wakare wazwamupo dokotera abo Dion George beba peza bodirura mshumo kalihoro. Marejea WhatsApp ya nekeziwa panda komishini ya Midrand ikusumbeza ori hoba na tenderano ya Tshwane wakati ya tanzi isako buri wao zina ya ineafi witness F na chanda chakare cha presidente wa shango muna wabanebu David Mavuza. Pezi na wazora ro tanzi yi ikuambori yoba ichiko David zana na mwana wa mkomanaka na mwana wa karazi abu Mavuza usi abu Mavuza abone bane izi iziko wahone na watanzi iyo Yuburunga nomboro ya rutingo za zina la Comrade DD Mavuza, Deputy President. But you save the nephew on your phone as Comrade DD Mavuza, Deputy President. That's correct. Why do you save the nephew's phone under the name Comrade DD Mavuza, Deputy President? That is how I felt I should save it. Who is the nephew? I think I must protect his identity as well due to the fightings amongst the family of DD Mavuza. Kadro yo pahewa kote kurane ya Gauteng derboni ya Johannesburg marugana kumbero ya chihadu ya ramabindu wa Northwest wa Suleiman Karim abana baba kotodo imisa za uwizi wa habo uri abadi wanaze panda komishini ya seziruso ya Midrand ngala butanulino bo ramrayo babo Karim bari huna zimwe zisongo tebezi wao naone bari abongo fari wa zwabudinga komishini iyo nganda izo bo Karim bari za uwizi wa habo satanzi zifanolo toriwa nga usasa ezwi bachiwambiwa Tshwane akukwameya ngeno bachiri abongone wachikara chaonekeza sia labo la zwitu. Even in court proceedings where a party says that this subpoena has been unlawfully issued, it's not served by the correct sheriff, or it is an abuse of process, it meets all of those Benash versus Wixley grounds, then you're entitled to place in question the very competence of the subpoena. And you might have a full-blown interlocutory dispute about whether the subpoena should be set aside before the witness who is the subject of the subpoena goes into court to give evidence. And that must stand to logic, because the challenge against the validity of the subpoena determines whether or not I have to go to that forum in the first place. Now, of course, we're not challenging the subpoena in that sense in front of your ladyship. We're seeking an interdict to prevent what we contend is the unlawful subpoena, which will be ventilated in Part B
from being imposed against my client with the effect that he would have to appear in circumstances where the very lawfulness of the obligation to appear is being placed in doubt. Tanzina zoba zikurabererwa ubuziseswa nga komiti ya parliament inene ya kusezeresa zwito za buwada kati na ujendera batu banda ka chimero ya mapolisa na buramukanyi na musi pezi na wazoraro komiti yo ikadiba yorindira pindoro vaka chipikitera churwane chazo buramukanyi marugana imwe tanzi bokolile mashukuka be baba bachishuma kazo busibi bamwe zino bonoshanduka uba mupururi wa zwito za buwada ukupfi aba mashukuka banga antorebo mashukuka banga imwe ya zitanzi kurwane kamushumu wa komiti iyi ya parliamenteni. Because I'm no longer a member of that organization and I'm not aware of any provision of such nature because I also operate in other capacities since I left that organization. So therefore, that I once worked for that organization does not put my life on hold or mean that I no longer exist. I participate in various forums and structures and activities as a citizen of this country who is concerned about a number of issues. So therefore, largely part of my evidence, even in this committee, it does not arise out of my activities, even when I was with the SSA. It largely arises out of my activities after I left as a citizen of this country. And that's evidence I'm bringing here outside of SSA. Kaidu ya madhiyo ambarela ovundu la Gauteng zurane kabupo wa Midrand na Tshwane itini na utandurura abarendu otabo simbeze oribunji ya madamu au burunga madhi apasisa umonana mwimaspara ikwame wa uponu bunji ya Midrand na Tshwane ndihe uva vege operawo uswika kaino vege hatangana na kaidu ya madhi ni adorbo wa Johannesburg bodada murero vari bunji ya madamu au burunga madhi ani anecheza madhi buponi ya Midrand otoma ubiyezeza ndisezo ya madhi nganda damu la ubunga madhi la Grand Central line la kadiba pasisa. Vupo Midrand na Ivory Park ndivungwa havupo kwa mewa vukumanga kedu ya madhi ya kwa mafetu honji kadroba ya Johannesburg. Madamu wa vulunga madhi fala Irend, President Park, Ravi Ridge na Deep Slot okwa mewa vukuma. Nedrobo Johannesburg voda da Morero, vari drobo ikolabile sabu kuma damu la uvulunga madhi fala Grand Central. Would also want to announce to the residents of Midrand in particular, and I think all of you are aware of the development that has been happening in the area of Midrand, whether it's residential or business, which therefore required ourselves as Joburg Gota to also increase capacity of reservoirs, and in that regard we are building 4 reservoirs with 1 tower, 4 reservoirs and 3 towers that we are building in Midrand. 1 tower is almost at completion and we will announce once is completed. That will then assist us into the future as part of our future planning to ensure that we are able to provide water to the residents of Midrand in particular. Vumurero vari dorobo ya Johannesburg inatza nyozi neza kovera panda za ufata bangu madamu mana au vulunga madhi katina zingwete mambele ziso zineza do vulunga madhi vuponi ha Midrand. Zazino ribaka bupfiwa batariri nga kedu ya madhi mazina bupfiwa buteberawo Asia SABC ndi abatariri. Enda nanne ngapa unela wana hore na kaidu ya madhi fezi kaidu ya madhi rifeza ngandira zitebelawo arali madhi obuya rekerera madhi kazigubu zigubu za dala madhi na kama bucket na kama fak radadza na tangi ezwi mvula ichena ranechezela madhi amvula kama fak uitela musi madhi riskonu ridzule rina madhi. Enda musi richikomba nga kedu ya madhi ndi zwithu zwine zvinotambira lino shango lashu la Afrika Tshipembe zvinotova ndowela ngori chimwe chifhinga madhi rivua rinawo chimwe chifhinga madhi ravua risina
fhedzi arali maḓi vhathu vha naho, ngeletshedzo ine ndi nga i ṋea kha lushaka ndi uri maḓi kha ri a ṱhonifhe, ri a shumise nga nḓila yavhuḓi, ri songo wana ri khou sokou tevhela maḓi zwi songo tea. Kha ri vhone uri maḓi arali ri khou a vulela ri songo a vulela maḓuvha oṱhe. Zwine nṋe nda nga eletshedza zwone vhathu vha sina maḓi, ndi nga vha eletshedza uri arali vha tshi dzula kha shango ḽine hu na milambo, kha vha dzhie vha renge dziphaiphi, vha dzhie vha kokodze maḓi milamboni nga hedzo dziphaiphi dze vha renga maḓi a swike miḓini. Ndi vhona uri zwi nga vha thusa sa izwi fhethu hunzhi vha tshi khou ita ngo ralo zwi tshi khou vha shumela. Nṋe zwine nda khou zwi ita ndi u dzula ndi na maḓi nga mabakete nḓuni, ngauri maḓi afha a fhela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Zwine nda nga eletshedza khazwo ndi uri kha vha ḓi wanele mabakete, vha dzule vha na maḓi manzhi, ngori ri khou tambula u tou amba ngoho. Vha songo ṱutshela kule, ri vhuya ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na Khalihai. Nṋe ḓorobo wa Tshwane dokotela vhona siphimo ya vhari vha ḓo ṱoḓa masheleni a no fhira randa dza biḽioni dza rathi u itela u vusuludza themamveledziso yavho ya muḓagasi ine ya khou ṱhoṱhela. Zwipiḓa zwinzhi zwa ḓorobo ya Tshwane zwo vha zwi maswiswini nga maḓuvha a holiday dza Krismusi na ṅwaha muswa nga murahu ha u khauwa muḓagasi lwa tshifhinga tshilapfu. Avha nṋe ḓorobo khathihi na vhaofisiri vha khoro ya ḓorobo vho amba na vhoramafhungo nga maga manzhi a u ṱoḓa u ḓisa vhudziki kha nḓisedzo ya muḓagasi, u tsireledza ndaka dza khoro ya ḓorobo khathihi na u khwinifhadza nḓisedzo ya tshumelo. Khaedu ya u khauwa muḓagasi vhuponi ha Tshwane i khou sia vhunzhi ha vhoramabindu vha sa ḓivhi zwine vha ita. Vha ḓorobo vha ri vha khou livhana na khaedu ya themamveledziso ya muḓagasi ya kale ine ya khou ṱoḓa u lugiswa nga masheleni a biḽioni dzi re na tshivhalo. We need 6 billion rand for us to be able to address the backlog on electricity infrastructure. And for repairs and maintenance, of course, we need 10% of that to be able to address the backlog on the side of repairs and maintenance. But there is work that have already been done. Nṋe ḓorobo vho Moya vha ri mvula na dzone dzi khou ṋaṋisa u tshinyala ha themamveledziso. Vha ri ḓorobo i khou fulufhela u ḓo vhuyedzedza nyisedzo ya muḓagasi ngonani kha miṅwedzi miraru i ḓaho. The focus over the next 3 months is on immediate stabilization, and this work has already started. The focus is on reducing the likelihood that faults escalate into major prolonged outages and restoring a basic level of control across the system so that failures can be contained and managed more effectively. Iṅwe khaedu i re hone afho kha masipala ndi ya zwiimiswa zwa muvhuso zwi sa khou badelaho zwikolodo. We have sent letters to the Minister of Finance, Minister of Public Works, the Premier, the MSc of COGTA, where we say the debt that government owes us is now over 2.2 billion. Please help us, please pay. Ḓorobo i khou itela khuwelelo zwiimiswa zwa muvhuso, mabindu na vhadzulapo uri vha badele zwikolodo. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi une randi a vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 15 rands 96 cents, pound rand 21 rands 81 cents, euro rand 18 rands 83 cents, pula rand 1 rand 40 cents. Mikovhe phala GSE inta. Kha zwibveledzwa zwa musuku ndi 4,924, platinum ndi 2,261, oil songo konekiswaho ndi $66.88 nga fagi. Minista wa muḓagasi dokotela Vhokhosiyentsho Ramokgopa vha ri vha na fhulufhelo ḽa uri ḽino shango ḽi ḓo kona u swikelela tshipikwa tsha u fhaṱa kilomithara dza zwigidi zwa 14 dza u tshimbidza muḓagasi miṅwaha ya 10 ine ya khou ḓa. Vha ri zwi ḓo ḓura masheleni ane a swika randa dza biḽioni dza maḓana. Vho Ramokgopa vho amba izwi musi vho dalela khamphani ine ya langa zwiṱitshini dza Eskom ine ya khou londola themamveledziso ya muḓagasi zwiṱitshini zwa muḓagasi zwa Eskom. Muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa Eskom na vhone vho amba mushumo uyo he vha ri miḓi ine ya shumisa muḓagasi wa solar i fanela u ḓiṅwalisa na vhaṋetshedzi vha muḓagasi u itela tsireledzo. Minista wa muḓagasi Vhokhosiyentsho Ramokgopa vho fhelekedzwa nga mulanguli mutshimbidzi wa Eskom Vho Den Marokane
wo dalela feme ya Eskom Rotec. Feme iyi i shuma u vusuludza zwiṱitshi zwa muḓagasi na u dzhenisa pala na thambo dza muḓagasi zwa Eskom khathihi na u pfumbudza dzi inzhiniara. It's important that on the back of this, the build program that we have announced in the IRP, and then I'll announce the procurement dispensation now before the end of March or by February, that in fact we are going to ensure that we expand the flow of industrial capacity in the country. So it's important that you have a sense of what the baseline looks like, and Rotec is really that engine that should power the engineering ambitions of the country. Minister wo vhudziswa nga fulufhelo ḽavho kha u fhaṱa na u imisa pala na thambo dza muḓagasi dza kilomithara dza zwigidi zwa 14. The policy environment is very sound. The credit guarantee vehicle will be in place. Like I said, serve as a backstop. We don't want to burden the sovereign balance sheet. It's got its own challenges, so it's not our intentions to do that. So once we get the CGV right, you'll see that we'll use this template to export it to other parts of the South African economy. I think Transnet can be the next beneficiary. You can model it in such a way that is going to ensure that it lubricates, essentially accelerates the build program in the country without burdening the sovereign balance sheet. So we are confident that we are moving in the right direction. Mulanguli mtshimidzi wa Eskom wo fhindulwa kha fhungo ḽi kwamaho u ṅwaliswa muḓagasi wa solar kha vhadzulapo vhane vha khou shumisa. If your system is not connected to a grid, if it's not connected to a grid that may be an Eskom grid or a municipality grid, you do not have to do this registration because you do not have the ability to interfere or impact on the grid conditions at any point in time. Waramkhopa vari Eskom yo lugela u shuma na masipala kha u lwa na u khawa muḓagasi he vari mutshoso wavhuḓi wo sia u na tshinyalelo kha dziṅwe dza themamveledziso dza Eskom hune dza khou tea u lugiswa. Aiwa, u bva kha nḓu ya khomunala na tshigwada tsha vhabveledzi a ḓovha madekano avhuḓi ndende. Loko var kwatani zona zor kula sam choshmar kwa na kala mchoro kwa supa na musi kezi mletsi kwa bonus das ko prefera kasto zore ndi zwa deura sto vodo wakatna zunga sto zwa vodo zwa vundla bore la Eastern Cape oni amvula zedze ro zona kila das ko prefera kasto zore zwa chipembe fedza chakala machoro ro mchwamvula zodne manda ko loko na kasto zwa ndi zwa chipembe ni mvula za percent za fumaro kila das ko na kasto zore ndi zwa vundla bore la Eastern Cape mvula zedze ro zona kila das ko shikana kapala vundini la Western Cape katina vundo la Eastern Cape oni mvula za dopo za prefera omona na shango kwa ro fedza ro diwana tsidzo zinza wone no ko sibitsore ko ro mvula zina kwa nga mimuya mvura za zurulu kaspita zore ndi zwa vubvaduba zwa vundla la Eastern Cape anti archakala machoro kudoporo mvura dzedzi riko dopo za vera panga na una za zurulu ane pala kaspita zore ndi zwa vundla Eastern Cape oni kudoporo lo mchono bore ndi mafisa kalwaho unanga sala nkholezo za mlio ine bore ndi madaka kaspita zore ndi zwa vundla bore ndi la Northern Cape za zone bod vera panda ramulelo sam rotsham piso ujikolwa nga degree Celsius mona lot Africa Spembe riko tumanga vundla shu le bore ndi vundla Gauteng riko kids kore 31 pala fenake zar 31 job kati na 29 upone wada springs mchomvura so zikuvira panga na una kala machoro peza chaka vundla ya vundla lipopo kwa mchona bore udopso kuma pala musina zar 33 zar 31 giani kati na 31 thando na 29 bore pore ndi apulukwane peza chipala panda chaka vundla bondo vundla Mpumalanga nane paru kwa mchona bore mvura kidaz kwa zaziko fera kasunga hospital zo vundla peza zeta 33 pala skokoza zar 29 Bombela kati na 28 upone bore ndi Carolina chaka vundla bore ndi vundla KwaZulu-Natal nane paru kwa mchona bore ndi mvura zinezo kwa ziko fera kasunga hospital zo vundla peza zeta 34 pala Ulundi zara 31 Freehead kati na 32 Durban yembori ndia Durban mataka vundla bore vundla Eastern Cape na rwako mchamvura zinda ziko na ziko prefer hospital zingi zwa vundla peza zeta 35 mtata zara 30 East London 36 Makanda kati na 28 mponi yembori ndia weka vundla Western Cape rwako mchamvura zinda ziko wana ziko prefer hospital zingi zwa vundla peza zeta 34 pala Fredendal kati na 34 Glen Williams 29 Durban Cape Town kati na 26 poni Cape Gallas kavundla bore ndia Northern Cape kwa mchwamvula zinza kuona ziko prefer hospital zingi zwa vundla peza zeta 35 pala Kuruman 40 upone bore ndia Uppington kati na 30 upone bore ndia Springbok kavundla bore ndia vundo la Free State ndi mchwamvula zinza kuona ziko prefer hospital zingi zwa vundla peza zeta 33 Volcom zeta 37 pala Bothaville kati
khathihi na 32 phala Frankfurt. Mathazo zvinopetsa nga vundu lashu line vha ndi vundu la Northwest narakuwa mtsho wa mvula une dza dzikuvhona dzi tshi khou una kha zwipiḓa zwinzhi zwa vundu fhedzi dza ita 32 phala Potchefstroom dzari 34 Ottesdal khathihi na 35 phala Freiburg. Mathango ndo angaredza bva kha tafula mutsho ndizwo zwo rafa zwone madekwana ano thiri vhuḓa vhusiku wavhuḓi nda